Antu barebe na wathe bokwaga njara county ne Meru bagunikite na njara chagwikirwa kenda kubothire muturire jwa ontu kububu ne kumakire antu bawendi bobwega na ritwa Hindu Samaj bagwatanirite na mubunge wa North Imenti Rahim Daud. Anaitwa Purity Nyongao. Purity Nyongao ni umwe kiri akaribaba ingi bare bari na mawathe gicone kyo bunge kia Igembe South na bamukirite utethio bwa into bya kubatetheria tagwita na bingi wamona bya kwambira biashara kuma kiri kia makia thirikari gikumenyekana ta National Funds for the Disabled Kenya. Tumekuja ili kuweza kufaidi watu ambao wanaishi na ulemavu katika Igembe South. Siku ya leo tumekuja na support worth 1.5 million ambayo inaenda kuwa assorted mobility devices na tools of trade. Nikisema mobility devices ni zile vitu ambazo zinawezesha mtu ambaye anaishi na ulemavu kuweza kusonga kutoka mahali ako hadi mahali pengine. DCC no Kibeti Tonui akujirite utethio bu ariuga thirikari ni gutia antu baria bari na mawathe tontu kinyani baitirite kuria ugoti kiri baria bari na biashara bungi ni baete gicunci kia ithano kiri twanya twa ngugi gicunci kia 30 kiri kandarasi cia ngugi cia thirikari ona kinya kwithirwa ibongerete miaka ritaya kuma 60 wita 65. Jambo lingine ni kwamba serikali kwa wale wameajiriwa kwa serikali imeongeza muda ya kustaafu kutoka kwa umri wa miaka 60 hadi 65, na pia maneno ya kodi imetolewa kwa walemavu hawezi kulipa kodi. Nafasi za kazi, katiba imesema 5% ya nafasi za kazi lazima iende kwa walemavu. So ukiwa na ulemavu na umesoma, wakati umesikia kazi imetangazwa, omba hiyo nafasi ya kazi na utapewa kwa 5%. Thirikari yetu ya county government through gavana wetu Honorable Kawira Mwangasa, kuna plots, kuna government facilities ile ilio tiomba kuitietha ilio itengi nuntu bwa hantu kana community nikenda yumba gutetheka itombe kwithira kinya every sub county ndi kona antu amwe akwithira kwina at least a zero turn workshop kana antu ara walemavu bomba kurutira ngwe antu amwe nontu yondu kia wita yondu Mombasa Bombolulu indona kwina o antu walemavu bakurutira ngwe bare antu amwe bakomba kwithira bakia supported muno nontu ara walemavu bakurutira ngwe muntu ora urie nyana na akiromba atithira akiromba no akiromba ringi nontu kwina nontu akuthithia na muntu romba kwithira etethia muntu nyaro ina mpaka ridara njirene muntu no yakathira kwina kangwe muntu mlemavu akuthithia konende antu omba kwithira aimo ambesa uthari na kwi yakaura gintu kungi na kugicione kyo bunge kia North Imenti Hindu Samaj bagwatanite na obisi ya mubunge Rahim Daud ni batethetie akaribare bari na mawathe na maguru ya kwigitira ubombiria gwita na gwita kinyango giciao. Tunapeana shukrani kwa Narayan Sansasewa kujitokezea kusaidia sisi leo kujisaidia watu hapa kufit mamuguu na mikono. We are very grateful also to the Honorable MP Bwana Rahim Daud and Hindu Samaj Meru. They have come out to assist the people in not only Meru. Murandi yo jwambiririe kuma mwaka wa 2019 na yuthithiretie antu abaingi muno bara batethekete na murandi yo kuthithiria antu ba North Imenti yake nyakethira Mheshimiwa Rahim ni North Imenti arungamirite jwithithia Kenya yonthe no ntu bare aja antu bakumanya Marsabit baumite Moro twina bwaja na Nakuru kwe baumite bwa Embu. Sisi nataka nasaidia watu yetu, lazima nataka nasaidika. Sisi yetu kila mtu natimbia Mungu yake, alafu sisi nafurahi, sisi kama watu nafurahi, sisi pia nafurahi sana. Kaunti zingine kama Isiolo kwa sababu wanaangaliaga TV wakuje waangalie hii mbunge wa Meru vile amesaidia watu Rahim Daudi kwa sababu yeye ako na roho ya utu. Dennis Mugendi, Weru TV, Moshine wa Maua, County ya Meru.